mo. I-absuelto ta mo sa inyong kaso mga adik mong litsing mo. Kung makabalo mo, mo spelling sa extrajudicial killing. Sige ko pala nyo. English na sir, English. English. Sir, Si Bert Tulumi. Kamu na, hindi mo bright eh. Mas bright man ka. Bright eh ko. Ito. Tong apakah ka ano, apakah nag-rugby? Spelling na, Spelling. Gawas na naman, spelling na. Isuhon to mo tahan. Spelling. Sir, pwede extra rice na lang? Karon, i-absuelto ta mo sa inyong kaso kung maki-spelling mo o extrajudicial killing. English na sir, English. English. Kini sir, kay bright kini sir. Kisah ni Bartolome. Sir, bright kini sir. Bartolome. Satu extrajudicial killing o spilling? Spelling ka. Pwede sir extra rice na sir? Pag-resort mo na sir. Love Radio, higher, high, high. Gani!